Dobrodošli u novu epizodu Sportancije u kompletno novom ambijentu. Ja sam Denis Rbanec, trenutačno studiram na FOI-u i ovo više radim za nekakve zanimacije za nogomet, cijeli život pratim nogomet. Dobrodošli u novi video Sportancije. Danas su sa vama Karlo i Denis. Pa, Denis, reci nam, o čemu danas pričamo? Danas ćemo pričati o potencijalnom dolasku Petkovića u Hajduk, za koje se nadam da se neće dogoditi. Ja se nadam Iz perspektive upravo suprotno, tako da iz perspektive Hajdukovca, evo, kažem odmah, upravo suprotno se nadam. Kao što je Kranjčar prešao u Hajduk, nadam se da će tako isto sad i Petković, jer stvarno su ga zajebali u Dinamu, kako bi se to reklo. Pa dobro, nisu ga baš zajebali, ali on nije dobio pristojan oproštaj kako bi se očekivao od nekoga koji je toliko toga učinio za klub. Trebala je biti nekakav organizirani event sad pred kraj za Petkovića i za Pjacu i Baturinu, a ne samo onako preko Instagrama, kako bi ja to rekao. Pa da, mislim, koliko znam, vjerojatno je nešto interno bio neki oproštaj, koliko sam čuo i neki vatromet čak u Zagrebu na Maksimiru, ali mislim, za njih su trebali napuniti stadion, za njih trojicu. Mislim, stvarno su puno dali klubu, pogotovo Petković i Baturina, tako da, eto, što se mene tiče, zaista nisu zaslužili ovako biti nogirani od strane svog matičnog kluba, kako bi se to reklo. Pa da, slažem se. No ajde sada da pređemo o tom potencijalnom odlasku Petkovića u Hajduk. Da, kako bi to uopće funkcioniralo? Da li bi uopće Garcia, koji je službeno potvrđen kao novi trener, da li bi on uopće mogao igrati s formacijom 4-4-2 koja je onda najizglednija, ili 4-4-1-1? Što misliš o tome? Pa recimo da ako bi Petković bio, mislim prije svega Petković i Livaja su mi onako relativno slični po načinu igre. Zato jer nijedan ni drugi ne napadaju toliko, prosto mislim nisu znani po brzini. A sad ako bi imali takva dva igrača u napadu ne bi bilo najbolje. To bi funkcioniralo ukoliko bi Hajduk našao neka dva brza krila koje bi onda s lijeve i s desne strane napadali. A Hajduk već ima dva brza krila, tako da mislim da tu ne bi Pa bilo dobro, da, ali se nisu baš iskazalo u ovoj sad sezoni, pa s te strane, ne? Dobro, da, ajde, recimo da se nisu iskazali, što se ne slažem u potpunosti da se nisu iskazali. Pogotovo Šego koji je izborio i onaj 11-terac, ne sjećam se točno protiv koga, ali točno se sjećam da je izborio jedan 11-terac i dosta je dobro probijao stranu, jednostavno još se nije prilagodio klubu u potpunosti, ali bio je dobra rezerva. A na kraju dana Kalik isto vjerojatno ostaje, koji bi isto mogao odigrati lijevo krilo, tako da Kalik bi mogao biti to opasno lijevo krilo koje ulazi u prostor, koje ima, možda zapravo nije toliko dobar finisher, ali svejedno može dodati loptu Petkoviću ili Livaji. Po meni Petković na lažnoj deveci, Livaja na kao center for, mislim da bi to bio dream team za Hajduk za iduću sezonu. Pa da, u teoriji bi Petković svakako doprinio Hajduku. Doprinio bi napadu, dodao bi još neku dodatnu kreativnost kako bi rasteretio Livaju u napadu. Dobro, nemoj sad moje mokre snove odmah sad uništavati, ne moraš baš odmah. ali da, čula se već neka vijest kao da je neki turski novinar objavio da ide u Tursku Petković, tako da malo je vjerojatno to svakako, ali nije i nemoguće. Mislim, nije to potvrđeno, ali... Da, ništa još nije potvrđeno, baš zato, sve visi u zraku nekako i mislim da će definitivno taj rasplet biti zanimljiv čitave te priče. Pa da, svakako.
vjerujem da sve navijači Dinama, pogotovo navijači Dinama zanima gdje će Petković dalje otići. Da li će to Pa biti... ne samo Dinama, nego zanima čitavu ligu, jer možda otiđe u Rijeku. Zamisli da Petković otiđe u Rijeku, koliko bi ih onda pojačao. Ako se sumnjam, vrati u zato jer- formu, na primjer. To čisto sumnjam jer Rijeka isto ima limit plaća i to bi imao bi još duplo ili 3 puta manju plaću nego je Pa imao da, ali Dinamo, ako tako da ne to bi išao, sumnjam. ako ne bi išao isključivo za novce, mislim da je Hajduk najbolja opcija i mislim da bi mu mogli osigurati pristojnu plaću, isto kao što su uspjeli s Rakitićem, tako bi vjerojatno uspjeli i s Petkovićem. Jer Hajduk je doslovno skoro osvojio Recimo. naslov, znači nikad nisu bili bliže naslovu nego sad, mislim nikad, od 2005. naravno. Ako se ne varam, naravno nisam ja tu neki stručnjak, ipak sam rođen 2003. Imao sam 2 godine kad je Hajduk zadnji put imao, to jest osvojio naslov, imao dobru ekipu, kako bi se reklo. Tako da eto, Hajduk se vraća na velika vrata i mislim da bi Petković bio pravi potez. A možda čak i Pjaca. Ali eto, Pjaca je već odavno, ajmo ga tako nazvati, juda, pošto je igrao u Rijeci, igrao je u Dinamu, zašto ne i u Hajduku? Zašto ne upotpuniti presveto trojstvo našeg Svim nogometa? 3 klubovima. Ne znam Da. da uopće postoji neko koji je igrao svim 3 velika, sva 3 velika hrvatska kluba. Baš se sad saplo, ali nema veze. Pa mislim da definitivno postoji barem jedna osoba, sigurno. Ja mislim Morali bi da- googlati. A ne, nije, ne znam. Morali bi malo to Je Čop progooglati. igrao Hajduku? Igrao Čop? je, igrao je. Onda Znači- je Duje Čop igrao i Dinamo i Hajduk i Rijeka, ok. Da, igra dakle Duje Duje Čop, Čop, Hajduku. evo, imali bi novog Čopa. Ako bi Pjaca prešao u Hajduk. I onda bi imali Da. Kalika na... pa to bi bila prejaka ekipa. Da Pjaca pređe u Hajduk. To nismo ni razmišljali u tom smjeru. Ali zamisli Pjacu u Hajduku. Pjaca je dosta probojan i... To bi mi čak bilo realnije za 0,001% od Petkovića. Mada Pjaca je dijete Dinama, koliko ja znam, a Petković nije, tako da... Opet sad imamo Da, to. Petković je Taljan. Taljan, da. A dobro, ništa, mislim da je to sve za ovaj video. Ekipa, nadam se da ste uživali i ništa, to je sve od ove epizode Sportancije. Lajkajte, subscribeajte se, zapratite nas na TikToku, na Instagramu, svugdje smo. Pišite nam poruke, komentare.